Baba Luzima. No mukana kambe kama Star Xitsonga analyst. Channel. Of course namteta Chauke Response ya Dr. Thomas Chauke eka risimu ra Mr. Post ra Xinyori. Hinkwenu ha ri tiva risimu leri hi rona nga ku ri tlanga background sweswi. Vone Mr. Post a kha kombisa ku Xinyori fika byeriwa ku alamula nyimpi. Of course va kha reference ka his beef na Mayengani the president. However, if you vona Dr. Thomas Chauke i angula ka mhaka leyi, so ku na video yin'wana yi nga postiwa ka page ra Munghana Lonene FM hi yona yaleyo. Unfortunately mina ni nge yi tlangela ka channel for my own reasons. So Bamafosi fika yi vutisa la ku va ri tiva risimu leriya na ro byela Xinyori va lamula nyimpi na Dr. Thomas Chauke yi fika yi kombisa ku you know hi ri tivi. A yi ri tivi risimu leriya. And then Bamafosi yi tlhela yi continue yi fika yi vutisa ku hi ku vona ka yona Dr. Thomas Chauke yi vona ku na nyimpi leyi fika yi lamuliwa sweswi na Dr. Thomas Chauke yi fika yi hlamusela ku hi yona a yi voni ku na lexi a yi voni ku na lexi fika yi xi lamula hi ku yona hi ku vona ka yona music wa Xitsonga wu ri ku fambeni hi ndlela yona. A ku na lexi yi nga ta xi yini heteni mhaka leyi a ku na lexi yi vona ku yi fika yi xi lamula. Mani kumanyana as a response to Mr. Post no nga tivi ku ka yena swi ya fika njhani mara leswi yi nga fika yi kombisa swona ku a yi voni lexi yi nga ta xi lamula. So mi nga mhaka mi nga hlamba lomu fika mi twa swin'wana swo yelana na sweswiwa ka December Revolution ya Mayengani the president ku ma yi tiva na yo Mayengani the president ku loko swi fika beef swi ngo tlhe swi ka swi cheriwa kwala. Mani kumanyana so mi nga hlamba so video leyi ni endlela swona ku hi kota ku yi tirhisa as a reference ku mhaka leyi ka revolution phela yi humelela. Mani kumanyana so hi sweswo so swa ku video leyi ta endla njhani ni ta vekela link ka top comment ya video leyiwa immediately mi pfula kwala masungulo ku vheta ku lwa hi swona the first 30 seconds I think kwala ku lwa hi swona loyi kha yi hlamula ka mhaka leya ya risimu ra Mr. Post. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Yi va ku byela ntiyiso a wu na problem wena a wu na anxiety a wu na depression a wu na stress wena i timhaka ta ku tshama okaya u ti humesi tirha n'wana mhani ti humesi khandziya xihahampfhuka u ta swi vona le u vona view ya ti-aeroplane ntsena Cape Town u ta swi twisisa ku wena a wu na problem represent ri na ndyangu wa wona.